روجه ارکس لاولو بن تماشاوان بريز بولتنا ساعت 6 دست بتي كرم كن افجي جرينترين سلوچن کنگرس امریکی پروژه قصد رد کرد. چتین جوان شورشگریم بسر پککی و درواندن زاروکان دبر دوامن. ایرو 7 سال بسر رواندن چالکوانی کرد امیر حامد را لسر دسته پیاده در باز دبن. قطر جی به هماهنگی لگل قصده و پککی دست به وگوستنا ماده هشبرو پتروله دنافچین دناورا قصده و رژیم دکریه. دوباره سلاف قطر جی کاری خواه برفره کریه به هماهنگی لگل قصده و پککی دست به وگوستنا ماده هشبرو پتروله لنافچین دناورا قصده و رژیم سوریه دکریه. قاطر جی کار خو بر فرکری و دست به وگ هستنا حشیش لگل بتروله نافبرا قصده و رژیم سوری دا کری. قاطر جی دست بکارن جدا جدا نافبرا قصده و رژیم سوری دا کری واکا خانوبر و خدمت گزاریا گشتیاری و یا هریداوی جی وگ هستنا حشیش نافبرا قصده و رژیم سوری دا کو بازار حلب بویا جه هری بهتر یه درست کرنا ماده هشبر وج بازار حلب دریا قاطر جی را لسر توای سوری ته وگ هستن هر وها بو دروای سوری جی وکا ولات ایتالیا ترکیه اردن سعودی جی ته وگ هستن بریا دمک دوبار هلگرین بارکری به ماده هشبر و تا حشیشه لسر درگاه سفیان لگندوار رقای هاتا گرتن لگوری چالکوانین خوجهی کو روزانه بار هلگرین بترولین قاطر جی لپیش چاوین ولاتیان را بترول تیوک هستن و لگل خواه ماده هشبری جی ودگویزن. قاطر جی به هماهنگی لگل اولها قصده ماده هشبری درباسی دورین دبن کنترولا قصده دادکه و گروپک جی کسین دوره این کلگل قصده کار دکن ریکلام جر دکن و دفروشن برانبری موچین مهانه. لیکولینر آبوری یونس کریم راگهاند کو ماده هشبریه ماده که بازرگانیه بو بازرگانین شر و قاطر جی وکه همی میرین شر سوده جنا آرامیات دوره دکه و درس کرنا ماده هشبر دکه تا کو سامانین خو بهتر بکه. کریم سربار کر کو قصده جی وکه همی گروپین دن ین سوریه لفو تفگر خوال سر بازرگانیه دکه و جعالی پککه و تینا کنترول کرن و پککه دی میجویا خدا به ماده هشبریه تینا ناس کرن و به پیوندی خواه برجم سوری را تینا ناس کرن. تیزانین کو قاطر جی اندام پارلمانتوی سوریه و جدست پکا شورش سوریه لگل ریخستن داعش هماهنگی هبو هر وها لگل قصده و گروپین چکدار جی هماهنگی هیا و نها دوگ هستنا بترول و ماده هشبریه بو دورین دبن کنترولا قصده دا بردوامه. چکدارین پارتی کتیا دموکراتیک پیاده ده هلمتین خویان رواندنا زاروکن کرد لنافچین روژاوای کردستان بردوامن روزانه ناوین زاروکان تین تومار کرن خلک گازین دین رواندنا زاروکان دکه دخواز جه مظلوم عبده دکن کوچرانویسا زاروکان دیار بکن. لباجار و باجاروکن روژاوای کردستان پیاده درواندنا زاروکن تمن کم 18 سالی دا بردوامه. چکدارین پارتی یکتیا دموکراتیک پیاده ده هلمتین خواهین رواندنا زاروکن کرد لنافچین روژاوای کردستانی بهتر کریه. افجی ناویوانن. محمد عبدو بوزو جگوند کفردله سر بجندر ساعفرنا روژاوای کردستانی و لدوار الشهبه ده 16 مجدار سال 2021 هات رواندن. عبدالرحمن احمد برو جگوند روتانلی یا نافچه مابطا عفرنا روژاوای کردستان جتاخا اشرفیه لباجار حلب ده 16 مجدار سال 2021 هات رواندن. سیدرا خلیل ابراهیم جگوند عبودان لنافچه بلبله یا عفرنا روژاوای کردستان و دایک بویا سال 2005 لتاخا شیخ مقصود لباجار حلب ده 6 مجدار سال 2021 هات رواندن. اوین جلال خلیل دایک بویا باجار عاموده سال 2006 لباجار عاموده دی 21 مجدار سال 2021 هات رواندن. عبیر کاسترو عبدالعزیز دایک بویا 24 نیسان سال 2005 یا باجار دیرکه لباجار قامشلو دی 20 ایلون سال 2021 هات رواندن. آیان ادریس ابراهیم دایک بویا باجار عاموده یا سال 2016 لباجار عاموده دی 21 مجدار سال 2021 هات رواندن.
هدیه عبدالرحیم عنتر ji bajarê Amûdê û dayîkbûya sala 2006 û li bajarê Amûdê di 21 mijdara sala 2021 hatin rivandin. Silva Nidal İsa dayîkbûya sala 2005 ya gundê Cilberê ya bajarê Efrînê dowemîn car e di 17 mijdara sala 2021 li kampa Eşşehba hatin rivandin. Hamid Ahmed Nafiz xelkê bajarê Amûdê dayîkbûyê 10 adara sala 2008 û ji gundê Kepka li bajarê Amûdê di 17 tîrmeha sala 2021 hatin rivandin. Mihemed Faiq Henan dayîkbûya bajarê Efrînê ya sala 2006 û li taxa Şêmexsûda Helebê di 28 mijdara sala 2021 hatin rivandin. Ahmed Şêx Zêdan Mustafa dayîkbûyê sala 2007 û ji gundê Ziğur yê Başûr û Rojhilatê Kobanî li pêş dibistana gundê Bexdikê di 21 mijdara sala 2021 hatin rivandin. Meryem Ferîd Elî xelka navçeya Cindêrsa Efrîna Rojavayê Kurdistanê û dayîkbûyê sala 2009 û di 5 mijdara sala 2021 hatin rivandin. Dilava Abdu Hesen xelka bajarê Kobanî yê gundê Şêranê û dayîkbûna sala 2008 li dibistana gundê Şêranê di 7 mijdara sala 2021 hatin rivandin. Izzu Hemed Elo yê 13 salî û Firas Xelef Elo yê 14 salî li pêş mala wan li gundê Şibil yê navçeya Ên Îsa ji alî peyedê û çeteyên ciwanê şoreşger ve hatine rivandin û bervebingehên Qesedê yên leşgerî ve birin. Mazlum Abdî di sala 2017 û 2019 da bi netewên yekgirtî re rêkeftinek li ser qedexekirin û leşgerkirina zarokan her wiha vegerandina zarokên jêr 18 salî re îmza kiriye. Ku rivandina zarokan qedexe ye lê çekdarên ser bi PYD û PKK ve weka rêxistinên ciwanê şoreşger ku di rivandina zarokên jêr 18 salî de berdewam in û ji bo qendîlê têne rahînankirin û veguhestin. Têzanîn kaderên PKK dibin navê PYD da zarokên jêr 18 salî li navçeya Rojavayê Kurdistanê direvînin û ji ber siyaseta PYD nerawa rêcaka bilind ji ciwanên Kurdên Rojavayê Kurdistanê koçber bûne. Tên ser mijarekedin Kongresa Amerîkî projeya Qesedê derbarî birêvebirina navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê bi bêy alîkariya Amerîka re dike. Herwiha daxwaz ji Joe Biden serokê Amerîkî hate kirin ku di heyama sê mehan de raportekê pêşkêş bike tê de stratejiyeta Amerîka Sûriyê de ji her du aliyên leşkerî û diplomasî diyar bike. Kongresa Amerîkî projeya yasaya Qesedê ku biriya vê projeya yasayê Qesedê karê bi tenya xwe û bê alîkariya Amerîka bi şêwekê rast navçe birêve bibe. Lê ev projeya yasaya Qesedê ji alî Kongresa Amerîkî ve hate redkirin. Roja çarşema borî û dema dengdanê li ser projeyê budceya Wezareta Berevaniya Amerîka ku yek ji bendên pêşîniyarkirî ew bû ku daxwaz li ser serastkirina stratîjiya Amerîka di Sûrî da bû. Kulgorî wê bendê Qesedê dikare bi tena xwe û bê alîkariya Amerîka navçeyê birêve bibe. Lê ev benda pêşîniyarkirî deng li ser nehate kirin û piraniya dengdaran ev yek red kir ku di encamê da ev projeya yasa ji projeyê budceya Wezareta Berevaniya Amerîka hate dirxistin. Her wiha yasaya budceyê daxwaz Joe Biden serokê Amerîka kir ku di heyama sê meha da raportekê pêşkêş bike û tê de stratîjiya Amerîka di Sûrî da ji her du aliyên leşkerî û diplomasî diyar bike. Redkirina Amerîkî ji projeya yasaya Qesedê re hat piştî çend hefteyan ji encamdana civînên şanda Qesedê bi seroketê hevseroka Mesedê İlham Ehmed bi berpirsên Amerîkî li Washingtonê û hevdîtina Ehmed bi hejmarek berpirs û parlamento û endamên Kongresa Amerîkî re. Di vê derbarê de şirovekar dibêjin ku helwesta Kongresa Amerîkî weka nameyeke nerazîbûnê ji serkirdeyên Qesedê û PYD re bû. û nama arasteyî wan kir ku Amerîka di vê derbarê da nikare piştevaniya tu projeka Qesedê bike. û bi tenê hevkariya leşkerî ya navbera Qesedê û Amerîka ew e şerê rêxistina Daişa terorist e. Her wiha hin jêderên Kurdî ji aliyê xwe ve ragihandin ku biryara Amerîkî ji projeya yasayê re pêşbînîkirî bû ku were redkirin. Ji ber çendîn sedem û ya sereke ew nepabend bûn. Mazlum Abdî fermandarê giştî Qesedê ji cibîcîkirina sozên xwe ji Amerîka re derbarê cudakirina Qesedê û PYD ji PKK ku ev yek daxwaza Amerîkî ya sereke bû ku Qesedê û PYD ji PKK cuda bibe. Sedema dowemî jî ew bû ku dema dawî da nêrîna wî hate guhertin
و بهتر گرنگی ددا نیرینین سرکردین پکک و بروا وانوا چو کو سیوانا امریکی دمکیه و نپشتوانیا پروژه ریوبریا پیاده و پیوست آمده بن جه هر تشتکی را جالی امریکا کو همان سیناروی افغانستان دوباره ببه و خواج نافچین وکشینه. تماشاوان بريز لسروي بابت باشا رادوستن لقل هردو ميواني خوي استديو بريز نواف رشيد سروك النوراتياني كسيل هريما كردستاني ونيفسكار روني علي امي بهتر لسر هالويستا كونغرس امريكي درباري ردكرنا بروجيا قصدي بسكنن بخيراتنا هردو ميواني خوي استديو تكم جم بريز نواف دسبيتكم بريز هردما تباش به خوازم دسبيكي داش روباياتا درباري هالويستا كونغرس امريكي درباري ردكرنا ويج بروجه قصيدة بصالم كرمك. سپاس شخوا بجم نتشتكي قال لك غريبة تشتكوا عن هذا ليش برجو دما تسبيكا داعش هات و بشجيريا قصد كره يبقى كره وانشك دارا كل سر آستا لشکری بود. یعنی آستا لشکری نکاری هر وقت جید مسئله سیاسی دجی بيجي ابدا ام نكارن بتفقن بجروبك وهاب بشموليات بدخلاتك برنجكي الشمولي تعامل دكي بالصدام خروقاتها وانتهاكاتها دكي منكارن بكن الآلية دجي احراجك ما ظن جرى شيء دبي الآلية حليفة وين 6 صالي تركيا حليفة وين 6 صالي معقول لينا إذا بنفان مبررات مشر داعش لكن مو زيادة رجالك يجي أمريكا هالوسط أخو ديار كريش شاندام مجلس رجع قرج أنجماني راجع يجي هنا كيدرد بيجي إما مركز أمن شاربون وقت يقوم اعتماد سر هزن قوات سوريا الديمقراطية قصد كر أمن شاربون جبر نا أنجماني بمرآري كاركر ونا ائتلافي بمر تكاركر ونا تركيا ونا عربستاني دولتي عربستاني جين كاريبو بمرآري كاري بكي قصد هناك موظف شخور الامريكا ديتنا خواستن بمرقين وجبو الصبي المسارات كبير الميزانيه دولتي ذا لا قال لك وي زحمت بتشتكي باش يعني الجوري نارينا تا دريا في هالويستي ده دريا في هالويستي را نامين راست شاندنا بنارينا تشكيل شاندنا روسيا راج تركيا راج قصدي راج بكاكيرا امريكا انما ايش قالك الياري ايش قالك الياري تكزد كي تصير موقفي خوي بري ايش تركيا رجي وغيري تركيا رجي زي جاركي حتى اني سر استا دجي يعني قصد ومظلوم عبدي بخوا نما دوي استا بري باوريه امريكيه بي هبن نما دوي استا دي يك جوانا قال لك سوز امريكيه دانا دوستي خدانا تركيا ودان قالك خلكن دردوراوي و بعلاقه دار بكي جي شبككي حتى انا هنكاريا فينا بكي قال لك جارا نب شورى امريكا تصرف دكي وتكي مساله ريجيمي زي تري جاركي تشيل في ريجي امريكي بجن ابدا ان يقبلنا كن جوهرن الاليه نظامي يعني نجي باوريه الباور غير مساله لشكري نرينا مذا افشخوا نعم جواره جي وش دورا واره جي نعم قال بتاني هبيماني لشكرينا جبوي الشري داعش تيروريست بريز روني بخيراتنا تجيتكم اتخوزم لسر سدمن راستراسيا وكو هشتيا كونغريسا امريكي في بروجيا قصدي الرد بكتشي شما بروجيا قصدي هات رتكرنش على كونغريسا امريكي دوباره سپاس براستی یعنی اگر ام ببیجن سدمن راست دبی ام سیاست امریکی هنکی شروع بکن دنری نامه دا اگر چه شروعی ما نل سر آستا زانیاری بن و انجام خواندنه که وقت دبی برفره و جهات جه در نکبن
امریکا جروجا روج دا گردای برجواندین خو نه گردای برجواندین نه قصده و نه جی هر ملت گلوه نافچه لگور برجواندین امریکا چاود خوازه سیاست امریکا ویت شوپینه تشتی کو ایرو بی اد بجم دنا یعنی ده هندر کریزا سوریه دا یا نه سالا کو نه دو نه سه نه چهار اوا بود 12 سال عینی او کریزا ده 11 سال عینی او کریزا ل ام خود گوهرن تجاری سیاست امریکی ناتی گوهراندن ده هندر و هریما امتیدا و امریکا جی تجاری هف پیمان خوا آن هفربندین خوا این و هریمه به تکلیین خو به عالیه کی کو کریزا سوری اوانا درخصنا هوله یعنی و بوان را نگوهره جروج دا چه تکلیین امریکا به هزن ده هندر سوری دا چه قصده و چیجی بلی قصده و چیجی هزن سیاسی به یعنی نل سر بنگه که استراتیجی بود تنه لگور برجواندین امریکا او عالی بکار دانین دا قاربه کریزا سوریه د ناو د کوانان د بجم کریزا سوریه د ریوبریا استنگی آن دا بریوا ببر جبر ویجی اد بجم گیشته آسته که کویدی امریکا دخوازه تشتکی بده یعنی جدر و خرابه لکرم بده که ایرو رژیم سوری وک رژیم به سلطنت بشار اسد او یاکوب سردکوه و عالی ناو دولتی جی چه لبر چاوان چه بن چاوان دا چه جد بن میزه دا و یکی آلیکاری جرات کن ل تخمین آمده دور داجی امریکا جارده دخوازه او هیزن کل يعني جبلي بك أنا برجواندي أخوة لنافشة تقول بتاني برجواندي أخوة ذكره لي قال لك دنجن هنا دبيجن شروبا كار بيجنها بريز نوافجي أما جابي كري جبركو مظلومة عبدي سوزا خو بجينا آني بو جبركو داخوازة أمريكا يا سركا أبو كو قصدي بيدش بكاكي جدا بورا بقطاندن لي سوزا خو بجينا آني مظلوم عبدي تنابينا جبر بيكي أمريكا أفهل ويستستان تخمين مدنا جبرتش جبر قوا امریکا او هیز بکار آنی نسر اساسی او هیزا گردای پکه ده یا نگردای پکه او هیزا بکار آنی ده هندر آستنگ که ده ناو برا کریز سوریه ده یعنی امریکا دناسه جمنو تا بهتر زانه او هیزا بکدا گردای جبر وجی امریکا زانه اجید زانمو همو کسین که شوپین زانن و برز مظلوم عبدی نکانه به و سوزه پک بینه اگر که سوز دامن جبر چه جبر او هیز گردای هیزا که جخوام مستره أبيك يا دوديان أم فقر المجارة سركة أنا دسبيكا كريزا سوريا حتى روجين إيرو أمريكا تجاري هيزن كل همبري رجيم سوريا دركتي تجاري أو هيزانا خرط نكرنا آليكاريا وان نكري تاني آليكاريا هيزن كريك ودجبريا هيزن دبكن أجر أم بينن بيراخوا يعني جارا دهاتا قوتن لغور زارياريا جي جارنا دهاتا هولي يعني إنه هيزا ككردي شيبه دبنا وكيدن يادبن سیوانه کده یک شرط مرجان امریکا او هزا اگر چه بجی و شر رژیم نکی اگر آلیکاره و هزه به او هزا شر رژیم نکی اول ده چه خواندنه ده خواندنه که امریکا تنه دخوازه و کریزه بره و به ل حتی روزن ایرو چه چهار سری جرانه حاتی کرنه و باوری هم داشت و کریزه بمینه کریزه که وکری به چهار سر جبر اگر چهار سریه روش سوریه به کرم به تواهی گرگ نقشه سیاسی الهرم رجلات ناویم تازه بگذارند. اگر من سر دخواز امریکا یا سر کبی سکرن اوجی بقطاندنا پید و قصدش بککی جبر چه مظلوم عبدی سوزا خو بجینا آنی جبر چه خوش بککی بنا قطاندیه. اول مجاره که دوی هم خواندنا پیاده بکن بیجه پیاده جکودا آوابی یعنی هم خوان نخابینی یعنی جبر چه جبر ده هندر کریزا سوریه او قاضجار ما خواندن کرنا و عملو خوا گریانا لی ما خود دوباره کری آنها جار دیجی ام مجاره که دوباره کن دوری لسر عرضه اگر تو بخوینی ببور از ویج بیجم یعنی جاران متخواست ام بدن ناس کرن رای گشتی را چه روشنبیر بن چه سیاست مدار بن و او هیزا ده هندر روجاوای کردستان هیزا که کردیه لی حوالین ما دوستین ما براین ما ای پیاده وانا جار بجار داده خویا کرن که وانا هیزا کبسر پکه که لید باوری هم داد بجم چما مظلوم عبدی نکانه و سوزه پیک بینه اگر مظلوم عبدی و سوزه پیک بینه و مظلوم عبدی تنده و افهست تنده بله خوازم برز ناف نرینا تبزانه بم
تلقى نارينا بريز بس روني أنا يعني شفا- جبركو قالت لا، بيجن اجر هبونا بكاكي روجافاتنا با اجر مظلوم عبدي سوزا خو بتجي اني با خوش بكاكي فقطان دبا اجر هبو بروجي وام سركت با وهاتبا بجراندن جالي كونغرس امريكي جالي كيما تفلي هالوستا ما مستاروني دبن وامريكا هر وقت برجونديه وي بل برجونديه وي دست بكا هرشتينا في هيك دوام تشت احراجك شي امريكيار تشيد بود موضوعي بكا كده آلية تركادا اف سوز مظلوم ستاندن نوي و اف سوز جي وك ستاندن دانا تركاد تركاد زي تريجاركي مع البربرسين تركاد ديتن مع الفرقون سلخانة ديت دقوت امريكا ام خزل عندن ام خيانات مارك رجمار قوتيه و بعلاقة بكي بيدا و باكا جهفدو بعلاقة بكي النكر اف ذي آلي دا تشتيقو ما مستا روني بيجيش خراستا صديدة وين كاربي ومظلوم كوباني تجاري وين كاربي ترسي برواجي سياسة باكا اب ماشي بس افيا وك مبررك وك هنجتك دستي امريكا هذا ونكاري بالتزامي بكي ونكا احراجك جير البان شبر ايمت قناعتي مدى ازدبيجم تجاري ويش بوك تكسي دفج دوستي خويصة صالة بردي بداوي دنيا اقو ما مستروني قلت از ويجي تفليويد بم جبرقو امريكي هر وقت يتحمو دفريقو ناكو كيلي هبون هر وقت دخوازي بالانس راقري بالانس هفركي راقري ونهيري لوازبن هردو آلي لوازبن هر وقت يجبو داويا ويجي الجور برجواندي خوا فرد بكيش برقو آليك بهزبي وآليك لوازبي وهناك زحمة يعني هون بينن هبونا مظلوم عبدي وكو فرمانداري قشتي هزن سوريا ديمقراطيك شكلية يعني تشتك دي سيويتنا برياري خوبة تنش بكاكي واتر تماما نفس شكلية يعني آويجي اي دردور آويجي آلدارجي اي جبلي آلدارجي زياتري جاركي ما افيا قوتي وتأكيد بو يلسخل كيما كسن هنا ريمونت كنترول دستيوان دير الباج ديوارنا اون ايجو سياستا ايجو مظلوم جيب بريفت بنو ايجو مظلوم بشكتر جيب بريفت بنو ايجو بنافي وزيرا وبنافي ريفابري جيب بريفت بن حمود دستيوان دير نارينا مدى بجم امريكي خوشاش ناك هوي استاغو سرخيني تشتكي وها سرقو اوانجي هيفي اميدي خدانين هناكي باش كار كرنا شغل هناك موظف شغل ديتنا هناك سن ديتنا جبو في برياري تمريق كان بمغرقين هندري كونغرس قال كي زحمه بر دولتك مؤسساتيه امريكا تشتي قلنا الكور برجاندي وي تجارينا هي اللي درباس بل بريز روني بيغومان ستاندنا كونغرس امريكي جوي برياري را وي باندورا خو لسرو جافاي كردستاني هبه بنارينا تا وي باندور لسرو جافاي كردستاني بچرنك ام هناكي شندا وگر جبر ام وقت به بخار راست گوبن اگر امریکا صدم سرکه جن آلیکاری او برین آلیکاری سر هزن قصد اوکو شما قصد به یپ به پکه که دگرده ده تخمین آمدن نوای امریکا دکانه لهمبر یک قصد هز کردی آوا بکی و گردای روجاوای کردستان بی اگر پروژه امریکا تیک و وارد چهار سریع که دهندر سوریه دا ببه اول سر امریکا نتشتکی گرانه و نجی تشتکی دوره یعنی اگر بخوازه و بکی لی تشتکو ایرو سر قصد او بریاره هی نکتی واره بکار آینجی لی او بریاره داجوش چه داجو و نرینه که امریکا تخوازه هیدی او هزه کنه در سوریه دا براوانی آوان دکر دست جه بکشینه بده دست آلیه کدن و هنه کی نامه ینجی بشینه آلیه نف دولتی را رادستی کی جان يعني إيرو أمريكا دزانة أمريكا جد زانة ودبن ماسية دا جيل هفكرنك يعني أمريكا دزانة كسوري وقت دبي عمق الاستراتيجي يعني برجواندين بنجهين جروسان رانا نج أمريكا بل
جبر ویجی و امریکا بخوازه هنه کی تطمینات مده تشنه دوات میزین دین هم بر هفته لأجار ده ببیجم اگر امریکا بخوازه هیزه که پیک بینه و بکار به پیک بینه جبلی اف هیزن لسر عرضه اویه دوده نتنه برز مظلوم عبدی آن کوکیبه جی رزگرتنه نه بریاره تو کسی هندر سوری ده رژیم ده حتی اپوزیسیون بریاره وان ندست وان داره جبر چه؟ جبر نخودی او هزا کد دست وان داره نخودی وینه او هزا آلی نجوان را آوا کرنه او جی سرپرشتی آوید کن و لگوری برجواندی انواع آلیان او هزا تی بکارانی و اگر ام هنکی لسر را وستنجی امه جارك الخوفة كان بيتشاوا هذا جريداي أمريكا بروجين وبرجماندي روسي جي كان بيك بينه وكان يه رجيم جي بيك بينه وكان يه إيران جي بيك بينه وحتى الرداية كي كان يه تركي جي بيك بينه وهفشر دولته وآليين كود هندر سوريا دا لغورتي خويا كرم كو نل سر يك بروجي لقال هفن تشاوا هذا كان برجماندي أن همود دناف خدا بيجي بينه يعني الجور نارينا تا أجر هي بريكفتن لقال روسيا أمريكا دوسيا روسيا تشمي فراتي رادستي روسيا بك يعني شيء هاتب رادس كرنش بو روسيا ده خواندن السياسي ده اگر تو تشتان بيجي او وهو تشاش در كويش برشة جبال ما قلت كريزة سوري كريزة فكري نقرتي ليه تشتي كوتشيد من بروه داجو ايجار صباي 10 روجي دنا سالك دنا 10 سالي دنا اول لغور بروجين كدوه هريمه داتينا بكارانين تكليون بليبيا راهنا بيمن راهنا بعراق راهنا بقلك جيد راهنا يعني اف سوري ايرو بو موتكا كريزن دناف هريمه دا حتى او كريزن دجي هدي بربشار سري هرن لغور برجواندين هيزن ناف دولة زلهز و دمجي اما بنرن روشة سوري جي هدي بربشار سري كدره لان شار سري كو ازو تتخاصم شار سري كو هيزن ناف دولتي تخاصم اي مجارنا ام خونان دبين ببوره ولسروا خونان جي از ناخذم وقت به هيفي خلقي جي داخم لسروا خونان جي ام قال قربانيان دكن لداويه قراق ام بقينا وياكي كن نخشة سياسية هريمة ما لغور بيلان الناف دولتي هاتي اواكرنا بأرزمنديا من وهيزكي وملتكي او نخشة زوزناي جوهراندن دبي ام في خوشك بخونن و ام لسرويجي كار بكن داس بيك امغو اگر خواندن سياسي نل سر بنجه زانستی بن دباوری مده امه چوتار باش اما بين سر بشتي كو اف بريار هات صندن جالي كونغرس امريكي و بروجه قصدي هات رتكرن تو باش بنيتك قصدي تشبك اگر هيا كو بهتر خون زيك روسيا بك بهتر خون زيكي ريجيم اسد بك دا كو فشار واشنطن ورا كرن حتى كو ام بيجن استراتيجيه خود سوريا دس الراس بك شخوا واضح فاتشتيجو مونستروني دبيجي يعني واضح تشتيجو ببيت هندري سوريا دا نا دولات نا اوبسيون نا تشكدار افانا همو وكالة كاردكن واضحة بس تشتك مونستر قلت انه امريكا بخوازي كاري تشيكي بيجي من رينا مدى كس جوان شتر نديتي حتى انا او ان اي باشتر بس برابري ويجي استعداد بيرتنا وبيلي ومقابلي وي حليفي خواب خسري البرفيه كي جار ناجي شد عندنا جيرد فيان فريمك جيرد في جوانارا نرينا مدى تمشكل الباوان تنش تاني زمان جي برسات ما مستروني موضوعي روسا وغيره هر چيش تبي بتوافقات عببي وام دزانن جي ان هاش برفيك جي يك مسألة ماي ايجو ام ان هاد سياسة ذكر دكن ام هناكي مختلف خلكي ماي موضوعي عفريني وكأنه عفريني ترك جبر خدا هاتنا ترك ابدا مش بر خدا هاتنا ضمن توافقات دولية هاتنا وتوافقات الدولية امريكا جي شريكة وروسيا جي شريكة ونظام جي شريكة بير حياة درباس بويا ولا تجاري درباس ند مش برجو تركيا دسبيكا شورشا سوري وغريزا سوري ده دسبيكا وده خد ركشان درباسي نافشا سوري بي نكاري بو درباس بي نكاري بو درباس يعني باش سيناريو عقيش بيني كري برساتا ازرقا بالبرساتا برساتا ازد بجم قصد
دشخوا تشتكي ويتنا جارنا جي خلقوا ميرو تشتك خوند هناك قلت الفصيل الانفصالي ونزان مشو وكرديتي جارنا خلق وانظلم ذكر ظلمة كل سنة وعند بي برتجارينا كرديتي خوستنا وهر وقت يجي دس بيكا هبونا خو حتى آنها وكمرتزق كارتين وجي سهل ترتنا بري 2012 ركفتن وتسليم واستلام بريجيم درباسي كردستان سوريا بون وباش داعش هات قريبون جي سهل ترتنا بون تشكا خوش آلي كي قلبين آلية دي بآلية أمريكا وأنا هجي بري چند روجا وقتاقو هيفا كيدو هيفا ونشتنا روما چه بود روبرود نابرا سروك تركيا وبايدن ده جيدا ترسق الباوان چه بو هنا اوج هفدو فنقت يابون نفقر يابون تصريحاتي خو عم جبون دان سر راق هاندني امام آمدنا قصد بكن بشك ريجيمي وحتى آنها نقولنا نبحث ما في قلتنا أبني دولة أم آمدنا ومهرن جم دولتي بود تشتا يكجي قصد خصوصية وهبي إذا نافشك داري ريجيمي ده قال بالشكري خصوصية وهبي واعترافك في إداري هبي تشتكي دي الباوان تنزل باش انها ابرز روني قوت نخشري روجافاي كردستاني جا آلية ناف دولتي هاتي داريشتن يعني اگر هر تشتكي هي يعني احتمال هر تشتكي هي الجور نارينات يعني اگر هي امريكا وكوچاو خوش افغانستان خو وکشان خوش سوريا وبتايبتي روجافاي كردستاني روجافاتي چمي فراتي وكشه دوي دميده يعني سيناريو هاري پیش بینی کری روجافاي كردستاني رچي گورنا امريكا دسبكي مستقوت وجه تاكيد كم جور برجواندي خو تعامل كنا الجور ملتي افغانستاني ويا باكستاني ويا كردستاني ابدا هر وقتی الجور برجواندی چاو برجواندی و بین و وقت برجواندی خو کاربینه آگو شخوا اب معادله آگو حتی آنها هناك اجماع ام هیوی امید داتینن والله امریکا هاتیه روج آوا کردستان سوریا و دولت کردی کردستان سوریا چیکی اویاش خو قد گرک مرو زانبه به چیه يعني ده مساله دن ده نرينا مده اف هذا هاني قلت مشكله الباليتنا يعني نباشت سياسه دوك يدزا البره النادي خو الجيكي ديال يا اخوان هر وقتي شغلي ماشيه وشي تجاري مشكلتنا داويا ويجي ومانا من انها اقول خلقوا اتهام كن دولتك كردي ونزانم شيء هذا مستعد هري بس اعتراف في قصد افقوتهم باعترافك بي خصوصياويها بدفيدا برهانه ده واعترافك في داري بي ولو اعترافك كوا بلدياتي هامي بري شو مشكله الباليتنا هري هري باريجيمي هري بار وإلو روج اف مفاوضات دبن وروجانا دشن روسيا وبسرپرشتيا روسيا تخوازن ريجيمي ببينين جبون اتفاقياتي وهم بله برز روني داوين برسيار يعني دوی قربالغی ده دوی تبلیغی ده دوی هفکش سیاسی یا سوری بگشتی اگر روشها بمینه اگر افریقا کوچه دبن اف بیجن لفو تفگر هر نبره دمو دمکه ده چه دب نارینات ده چرانویسا نافچه کردی روجاوای کردستانی و چرانویسا گل کرد روجاوای کردستانی بچ مصيري وان چیه؟ اگر ام تشتكي بس بين بالاخا ددما كده مديت سديس جخاكا سوري دس ريجيم داما سدي حفتي جخاكا سوري كتا دس اوبوزيسيوني يرو سدي حفتي وبيتر جبر از اف روجاواي كردستان جي حساب دكم اوجي دس ريجيم دي يرو سدي حفتي وحيشتي ونو جي كتي دس ريجيم ادلب دس اوبوزيسيوني ده دبن سرپرشتيا تركيا ده وهر وها داغير كرنا تركيا لسر عفني وسريكاني وغريس بيت الابيض ماي ابدا هم كتنا هم بيزا ريجيم سوريا افاتي شواتي افاتي واتي كوتشارا سربونا اف هريمن كوبري دنا دبن دستن اوبوزيسيون ده بون دما كوسدو بيستو دولات دوستن ملت السوري بون اف همي نما خلق سوريا جويرانا كي تشويرانا كي داويه او كفرين مالا خو برحميس كرن هناك جرفيان وفاجريان كتنا بن سيبرا
دسالات سوری اوا جو خبرنه اوا لگور پیلان هزن کو سوری به دست خوا بره ودن لگور و پیلانان پیده دیس از وگرم بیجم لگور خوندنامن اگر هزن می سیاسی لسر خوابن و لگوتار خوی سیاسی وگرن و جاره کدن وقت بین خواندنک نجروش سوری را چه بکن دم هيا کو کاربن لجم آلی ناف دولتی ای کو ایرو او هزن زل هزن ده هندر سوری دا کاربن تنه کردان وک پیکاتای دوامین ده دستور سوری دا بچسبینن و زمان کردی به زمان کی فرمی ده هرمین کردی دا همه روجاوای کردستان وک دولت وک نمونه هرم کردستان ده تخمین عمده حتی روج ایرو اوا جالین هزن ناف دولتی دا نای قبول کرن و نجیج آلیه هزن دولت هرمی دا جبرچه جبر و سوری به نمونه که جهف کتنا و هرم بتواهی حتی روجین ایروجی بگهن هزن ناف دولتی نافچه تفدا جبر جبو کو اف روشا وک خواب مینه جهف نکه وک خواب مینه و خدمتا برجواندی نوان بکه اوا لگور خواندنامن بلکی هنه کلمه گداری بکن ببیجن از رشوینم یا جی یعنی تشتگیش خلقی کردی را ناخوازم ملت کرد را لیاد بیجم ام لخواه وگرن اگر ام لخواه نگرن اما جاره کده ببینه قربان گوتار خوی سیاسی که ام دفع دنو نابیس بله زور سپاس بو هر دو میوانی مبرز نواف کرم من از شخوا دبیجم دوی وقت دستپیکی جی مگود همو اطراف لوازم من داویاوی چارەسەری کوردستان سووریا نەبێ بقەسەدێ vegirêdaye مەسیرê Kurdan ne pê vegirêdaye ê hemû pêk hatiye Sûrî jixwe hemû dewlet kesê Amerîka xasetan wê bihêlê heta hinekî lawaz bibe çareseriya Sûrî de jixwe lêveger dirûriye û gerek mero lêvegerê bike û tiştek hebe mero karibê bes derîna min de dîtina min de wê tiştekî nûh çê bibe di dawiya wê de muhessilê de belkî ne weke Kurda be ne weke Ereba jî be نوکه پێک هاتیە دیژی بێ بە سوێ تشتێک ببێ مافێ ملەتی سووری هەموو تێدا هەبێ بەس ئەگەر تو لێڤەگەرێکی خوا بکەوتەوە بکەی ممکنە قزنجێ تەمەستر بن بەس نەدوێ حالاگ و مامۆستا هەر یەک نەرینەوەی هەیە ئەم برێزێ لە تەوایە نەرینان دکەن زۆر سپاسش بۆ برێزێنەوە فرەشید سەرۆکی نونەڕاتیانی کەسی لە هەرێما کوردستانی و نویسکاری کورد ڕۆنی عەلی زۆر سپاس لەسەر ئامادەبوونەوە زۆر سپاس ایرو نزی 7 سالان به سر رواندن چالکوان کرد امیر حامد را لسر دسته پیاده درباز بین چالکوان امیر حامد خلک باجار دربیسی روجاوای کردستانی باوی 4 زاروکانه جالیه پیاده و د 11 برچله 2014 هان هاتی رواندن حتن حاجی چاران ویساوی ندیاره تبی آواکرنا کمیته یک تایبت بدو سیا گرتی و رواندیان جالیه مظلوم عبدی و ریتان ها چاران ویسا چالکوان امیر حامد همو سیاسی و چالکوانان ندیاره بارگاه برزانی بروسکه که بهیداری آراسته مالبات خباتکار خالد المشایخ و کسو کارنوی کرده شمیه بارگاه برزانی بروسکه که بهیداری آراسته مالبات خباتکار و کسایتیان اجتماع پرور خالد مشایخ کرد ده بروسکه بهیداری دوها هاتیه ده به دلکی غمگین منوچه کوچبار کرنا کسایتیان اجتماع پرور و سیاست مدار دلسوز یگل کرد محمد خالد عبدالرحمن الشيخ شرف کن عسکری بخالد مشایخ بهیستیه بارگاه بارزانی گوت جی به ویبونه غمگین سرخوشی المالباتا ویا کرد پرور توای کسو کارو مروی بیدکن هفش خماونه داخواز جه خدای مزین و دلوان دکن که جان خالد مشایخ به بهشتا برین شد بکن
به هلکفت روژا جیهانی ما فی مروان خجهی روژ آوای قامشلو یا انکسی سمینار گفتگویی دارخستو شنبه رکفت یازه برچلیه لباشار قامشلو ی روژاوای کردستان به آمدبونا اندام انکسی و کسایتی روشنبیر انجمن خجهی روژاوای قامشلو یا انجمن نشمانی کرد سوریه سمینار گفتگویی دارخست سمینار جالی پاریزر معاذ یوسف اندام نویزگاه یاسایی انکسی و هات پیشکش کردن تدا بهرگلی بحث روشا گلی کرد و ایش و آزار نوان هفدمی کو جتوای ما فين خواه ينتوي بباركر ام بيجن مصطلح يا سات شلو هدية هولي ما فين مروة كاردي امي شو تسنجم محمد دستيدي سن مرو مثلا يا ساي يعني كانت ما في ناس بيجن بسيط جهود تلج اورشليمج انجمن خجهی اگرکه لگه انکسی جوینا خویا آسایل دارخست دا جماره یک مجارین درباری روشا کردیل و روژاوای کردستانی و داوین پیشاتین و گنگ شکر رجعين انجمن خجهي اگرکلگی انکسی جوینت به سروکاتی عبدالکریم محمد اندام پولیت بریا پدکسیو بجداری پرانیا اندامان لبارگاه خالد دارخست جوین جالی عبدالکریم محمد و هات بری و برن تدا روشا ریخستنی داوین پیشاته و روشا روژاوای کردستانی بگشتیو من پیکرینن کومن چکدار در مافی کردان لهرتی نافچین کردی سریکانی و گریسپی و عفرین هات گنگ شکرن هروها بحثا آمدکارین کنگره انکسی یا کوبریارت زوترین وقت ورا لدارخستن هات کرن دی سال باشار گرکلگی بسر باشار دیریکه و پارتیا یکیتیا کردستان سوریا روژا جهانی مافی مروان وجان دوه شمیه لباشارو که گرکلگی و با آمدبونا کادر و اندام پارتیا یکیتیا کردستانی سوریا و کسایتین جواکی روشنبیر پارتیا یکیتیا کردستان سوریا روژا جهانی مافی مروان وجان سمینارک جالی سروکی کمیته مافی مروان و اندام یکیتیا نویسکارین کردستان سوریا محمد خلیل ایوب و هات پیشکش کرد. دی سمیناری ده به هرگلی بحثا سدمو گرنگی وجاندن روژا جهانی مافی مروان رولا کمیته مافی مروان بگشتی و ین کردی به تایبتی هات کرد. مافي مروفا يكج وابلغين هريمي من النتوية ين النتوية وام جملتي خرد بيجن يركا ام بابد بن بزاغوني مافي مروفا دروشا ذاكرنا ولاطي خدا وتحمو روشي جياني دا اف بلغا سركفتن بوايا بابنديا ملتي موري خستني سياسي سازية سيفيل سركفتي دبن بابنديا خب فازاغونا ريخستين ولبهاتين واباكرنا ولات وپروردا زاروكا جينجي حموجي بفينا سردكبن ليسا ام سپاسيا ملتي خودكن وام بيروزكن فيروجي التفا سركفتنيش ملتي خورا الحچار پارچه كردستاني دخوازن بناوي كوميتا مافي مروفا ماف وبناوي هزين جواكا زفيد دكتور محمد رشيد سمينارك لأوفيسا بارتيا يكتيا كردستاني سوريا لسر مافي مروفان ورولا مافناسان ددانينا دستورا سوريا ذكر محمد رشيد سربار كركو دبا بارتي سياسي بجت بستني لسر مافان بكن تاكو رولا كوان برفره دانينا دستورا سوريا ذهبه داكو مافين كردن روجافاي كردستاني مصودر بكن بحقيقة يعني وضعي حالي حاضري أنها روشا كرد تايبت حركة كرد يانجي بتايبتر حركات سياسية أكل يعني مخابن الوضع يدني مآساته شو مآساته وقت يقولوا شو رشي تسبيك دوازة حزبون أنا تريد تماشتك الصد ودوازة حزبي أبتشي أبغى نخوشي يعني كيف فوضى من خلنا لنا ما بيجعنا أبوينا خوشي أو فوضى ذكر هذه تر أبكسيقو أنها مان أجر مكونات بين وكا كسهي يان أحزاب يان شخصياتي مستقل قالك أم الشيخ والطرح بكن بواقعه أنا شريكي مهنة أزناد بيجي يتنازل بكن نحيبه بس تكتيك هي واستراتيجية هي دفيقو أز الجور واقعي جو أم تيدن أن هذا في حالي أنا دي أز يعني سلوغاني خويا يانجي شعاراتي خويا يانجي دانو صادنا خويا يقول في واقع انها بكم كاك انها للسوري اقليميه
روسيا امريكا ايران باكاكاي حمو حتى بيجي من هبه ودم كو تشلو جبدو دركبه بزحمه انا كنت سؤالك يجمي بك برسك يجمي بك وحل شارع سربوني برا شارع سربوناوي تنا انا طبعا سيميناري فيرانجي قالك باشن و كاركي باشا مثلا جبو اوي حاضر بن مرو جي اكاديميا ناصب كي كا ما في مرو چيا كا اجبر اكاديمي اوي دخونن او زانن ري قانوني و رياسایی چنا بتايبت مثلا ام الفيدر ملت كرد وكي پنابر ام تن فيدر ام نزان ما في مچيا كا ام بري خابدن كي هر دعوه و ما فاوكن اف ما فچنا و كا چ آليته بچره ام كاربن دعوه و ما فاوكن ليفرلي امزان مثلا بنود عهد الدولي هيا ك بلكي بنجيك سي بنتي دا هنا بندانا اي عالمنا اي نتويه قرطينا اي هميانا كا ام ليفر كردي روج آوا ام ليفر ام ناستكن ام زان چتي دايا ام زان كا ما في مهنا لفيدري دناف وما فدا وقتات تشي بيچيان نتويه قرطي تشتك ترى هبه تزانبي ما في دعو بكي بلغيك ترى هبه انه افتا بلغا اوي تنا بندي تنا واز انا دعوه في حقيقتكم وشغه وصدى بهتر به وتاثيره بهتر به وتي بقوتك دعوه بكيها وخاصه البيشين راغاندنا به اجا افتشتانا خاصه اف انسان ام نظام تدي ملت امام ملت کی پنابره و بکاری خدا کتیه و بعيشتها خدا کتیه بس انسان مثلا درفتها بوك اف درفتي انا چی بوي انسان وره گهدار بکی کابزان ما في ویچینه بخوش خراب بخونه بخوتی بالكارياتي ماركي قشتان وشان جوارهاتا بشكشكرن حتى بولتنا كدن بمينين خير وخشي ده شاد وقت وربن